روشتێک دەچێت و ڕەوشە مەجی یعنی ڕەوشە کوردستانە سووریە بەێژی تشتێکی باش تێدا ناپایە نەمبەرێکی خاطرمە بۆ يعني زیاتری دلتن الکیج وڵات دەرکەتەوە و تلتێ ماریژی مقومات ژیان ژوار نمایە يعني دەری بەکری هەبن بەلکی گەلک جوانی دەرکەبن وەکو مامۆستا میوانەوەی گوتی يعني مثلا خوندنێ ئەبوو يعني وەک بێتارێک سەروان نو داهات و خوندنا وان هاتا ونداکردن و يعني ئەفا خەسارەکە ji بۆ پێشە ڕۆژە vî milletî jê xerabtir a ji van xerabtir heger wisa berdewam bibe û dibînin jî mesela goya Kurdî jî hatiye rawestandin helbet ew jî ji layê wan de hatiye rawestandin ev jî û li halîkê din jî gefên Tirkiye li ser Kurdistana Sûriye hene û wek çavdêriyek navdewletî bê liv li vê meselê yani derheqî vê meselê de heye yani me tirsî heye ku rewşa Kurdistana Sûriye tev têk biçe heger مثلا يعني روشة سياسي بيرانجي بخليل بچه بيكو ولا تحدي أكرن بيكو ولا ساكرن وبيكو دفتويا كل جنوه دا بقرة وبالقوام بكي أجر وابه متسيك مزن لسر في شروجة بملتي هاي ولسر كردستان سوريا بشتي هاي